thila ipiham bon henai lo wa thila na thinga moham na za uchalo KBCCR koi hobung hi jong le GMFDI hum masanga gamla chi a si bolte kaw bolte doi bolte ai bolte ku doi thute mai bi mai ba mei thei pangal ko mana chi wana ki jen lai wa chu na ki khamuwam koi man ki kham lo chu adam phot hi le nung le vai nung le pathi na ki het ki le dam na chu poi mo he na ti chu to thila vop kaw vop i jaram damo ja tam ta hung ki pathin min jala hung ki jen na mun khuna dem theule ipidinga milim sim thu ho ho ko mana chi lai wa chuna ki dem lawu hobung dana ki tu point ti wa vetna na koi lawu hobung upa pasar tam ta jong doi thim pu kom na chu nu ka he tam ta om hi chu ki hai lo pi chu doil aya ki jen na mun ija ham ka na jo nu chu pastor tam ta cha jong jo ajun hi chu hobung upa hobung hla tam ta yong acha teo doile ai ki jen namuna puyum cho hi chi chu hobung dan ECA dan ayawam ti doile ai muna chi the hetia doi kung pu ko ma chi the hetia hobung dan ki sun umam ECA KBC KCCA umlo pina le alle hoilai bible a chu doi kung pu ko ma chi the ti hoilai bible a chu umam en hil temu en seipi temu lungsi te pastor evangelist theologian hot hi chi ho chu la ki kham lo na le na kial ngoi teu la ya ko doil ai muna jantra mantra ka ki khiwa ho muwa ale jisul ho bung dana ki aum poi te no vetnana la koi thei po un ho bung member la na ka la po vina chi chi tin ale GMFDI ya thi yo si chu hobung dan dung je action kila di ki cho gam hoi se pastor ni vam no na za uchalo hoilang na ve no hilai khuduk ki hara sim thu milim ka ki puru milo pi cho pathin min jala taw khom na ki man hi cho bible ki sim gu pathin lekhabu ki sima pathin min na taw na ki mangi bo cho